Ассаламу алейкум, урматтуу сeyircilerimiz. Milli телеканалында хабарлар вакыты. Студияда мен Мухаммед Зикириев чалышам. Қырым барының юбилейі арфесінде Жемхуриетінің шерефлі мұсафырлерінің қаршылай. Туневан Ахмед Житерис Вячеслав Володинның реберлігінде Девлет Дума етіп келді. Ейтіні Қырым елбашчысы Сергей Аксунов ве Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов қаршыладылар. Бүгін Дума Шурасы ве Қырымның Девлет Шурасы бераберлікте отырушыв кечірділер. Sonra Ақярда Дума Шурасының ве Ақярның қанунчылықлары топлашуының мушавересі кечірілді. Тедбарның Қырым барының 5 жыллығына бағышланды. Қырым барыне 5 ел тола Ахмеджетте байрам тедбарлері башланды. Халық ордусы абидесіне чечеклер қойылуылдан сон Ахмеджеттің меркези соғақларынан юзлерже Қырым сакинлері кетті. Байрам юрушының іштирақчылары Девлет Шурасы бинағаже барып еттілер, анда тантаналы митинг кечті. Уверен, что все это произошло в первую очередь, конечно, благодаря воле крымчан, мужественности крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан Российской Федерации, при поддержке всех органов власти Российской Федерации, законодательных, исполнительных и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Вся страна поддержала нас. Русия Федерациясы реберлігінің векиллері ве Вячеслав Володин елбашчылығында Девлет Дума иетінің азалары бұлындылар. Спикер хайт еткенлеріне КБ 2014 сенесі Қырым сакинлері ич бір вақыт ұнытылмайжақ жесаретіні көстерділер. Крым 5 лет назад стал символом национального единения. Крым объединил и левых, и правых. Крым объединил и сплотил нашу страну, все гражданское общество. И нам важно, чтобы это единение и дальше по жизни всегда шло с нами вместе. Француз иетінің елбашчысы да ось самими хайырлавыларыны ифаде етті. Тиери Мариани için bu байрам рус тілінде бір қач сөз айтмақ için себеп oldu. Крым – это Россия. Сегодня мы видим, как изменится регион. Мы видим, что Крым идет вперед. Мы очень рады за вас и желаем всем жителям Крыма благополучия. Здравствуйте, Крым! Да, здравствуйте, российский Крым. Француз иеті Қырымның Девлет Шурасында кемет векиллерінен көрішкен сон Владимир Константинов эжнеби саясетчі Қырым Русиянен бірлешкенінен 5 жылығына бағышланған медаллерінен мукафатлады. Тиери Мариани бойле мукафатқа бірінші оларақ наил олды. Одна из первых и самых важных делегаций, которая прибыла уже в Крым российский, это была как раз делегацию, которую возглавлял наш друг. Тогда было больше 23 представителя. И это был первый стук в дверь под названием «Народная дипломатия». Француз иетінің елбашчысы журналистлерінен қонушывына матбуат мерkezінде девам етті. Тиери Мариани ilk сефер Қырымға 2015 сенесі келгенінен сон ватанында проблемлерге раст келгенini текрарлады. Ама саясетчі бұна язықсынмай Аксини Ярамада ве Френкистан арасында қаршылықны айрет ве мунасебетлер тізмеге девам етті. Для нас это возможность составить личное мнение о том, что происходит в Крыму, и эту возможность господин Черняк назвал народной дипломатией. Помимо санкций, которые мы безусловно осуждаем, каждый такой приезд в Крым становится для нас возможностью увидеть не только их результат и бессмысленность, но и составить собственное мнение о происходящем на полуострове. Филателистлер коллекциясы артажақ Ахмеджетінің Ава лиманында арифнен парча мақсады тантаналы суретті имзаланды. Эксклюзив карточкалар Қырым барының 5 жылығына бағышланды. Оларының үстінде Қырым ве Ақяр вақиялары тасвир етілді.
Эксклюзив в том, что этот почтовый штемпель, он живет один день и уничтожается сразу же после того, как карточка выпущена. Но карточка напечатана гораздо большим количеством экземпляров, то есть не саму карточку в таком виде можно будет приобрести на почте, можно будет ее куда-то отправить, но непосредственно вот то количество экземпляров, которые на сегодняшний момент были погашены, это, безусловно, уже раритет. Более тадбар бірінші кересі кечірілмей 2015 сенесі мартының 10-да Қырым Русиянен бірлешуінің бір еллығына бағышланған байрам черчевесінде Қырым бары тасвир етілген, почта карточкасы тақдим етілген еді. Есть специальные салоны. Один из лучших салонов, кстати, находится в городе Севастополе. Там, по-моему, более 150 салонов по всей стране. Но при этом, естественно, и на Почте России, и эту карточку можно будет отправить, или любую марку с коррекцией сюжета можно будет отправить по всей стране, за рубеж, в том числе и в Украину. Эта карточка эксклюзивная, не такой большой у нее тираж, и за такими карточками обычно филателисты гоняются. Ахметжеті Қырым Русияның бірлешуінің 5 жылығына бағышланған араба юрышы кече. Бұл ерді Қырымның эпосы қалқлары тағдым етілген. Тәшкілятчыларының фікіріне көре бөлет әдбір милетлер ара muhabbetlігіне қол тұта. Мұнда 20-ден зияды араба вече шыт мемлекетлерінің онларжы байрағы көріне. Адамлар мили урбаларда кетелер. Бұл Қырым ярым адасындаки чешітлікнің тимсалидыр. Колонна ос юрышыны Войква соғақындан башлады. Мұндан сон арабалар шерінің меркези соғақларына yol алдылар. Вот эта колонна, она символизирует межнациональное единство, то есть единство народов, проживающих в Крыму, и том, что мы все вместе, как бы в одном порыве едем, каждый со своим флагом, а вместе мы живем в Крыму и дружим между собой. Самый главный такой фактор, который способствует тому, чтобы народности дружили, укреплялись дружба, это вот именно в сфере культуры это делается. Концерты, вот эти автопробеги, то есть все, что делается вместе, это всегда способствует тому, чтобы дружба и отношения укреплялись. Арабалар юрышында Ахметжидеки милли медени мухтариетлердің векилері иштирак еттілер. Акцияның тәшебесшісі пайтақтымыздың меморияты олды. Мы этим автопробегом хотим показать, что изначально как совместно шли к воссоединению все национальности на территории Крыма, так и на сегодняшний день мы живем одной дружной семьей на территории нашего полуострова, субъекта Российской Федерации. Арабалар юрышының эсас гаясы Қырымның милетлер ара бірлігіні бүтін дүнияға көрсетмектір. Ярмадамыз Русия еркенына кіргеннен 5 ел тола. Бұл себептен Қырым Жемат палатасының азаларына медаллер ве фахри ярылықларынан мукапатладылар. Тақдирленув невбетеки топлашув кетішатында олып кечті палата азалары Жемхуриетімізде гражданлық жемиетінің инкишафына нәтижелеріні чықардылар ве кележегі ақта сөз юрсеттілер. Мүфтібейіміздің де айтқаны кібі сон лоқманы бөлмеге огренежеміз. Сон лоқманы екі халық бөлмеге огренежеміз, бір-біріміздің тіліні, бір-біріміздің культурасын огреніп, бір-біріміздің қайғыларын естетіп, бір жемат оларға яшамаға огренерміз. Отырышта палата азаларынан ғайры башқа фаалиет саларының векиллері де бұлындылар. Қырым Mühendislik ve Pedagogika университетінің ректоры Ченгиз Якубов айтқанларына көре Жемат палатасы бұл халқының сесідір. Между Крымским инженерно-педагогическим университетом и Общественной палатой Республики Крым подписан договор. Сделано это очень давно, еще тогда, когда Общественная палата только начинала свою работу. Поэтому мы активно взаимодействуем. Мой первый проректор также является членом Общественной палаты. Это, конечно, очень способствует тому, что в целом вот университет развивается. И, в принципе, мы все вместе строим наш общий дом Крым. Қырым барының 5 жылығына Ахметжет мектебінде де қайт етілді. Байрам тедбірінде пайтақтымыздың 42 санлы мектебінің талебелері ве олардың ана бабалары иштирак еттілер. Қырым ве Русия умуми тақдир адлы мевзусында кечірілген сергі дерсі Қырымның ве Русия гимнлерінен башланды. Талебелер Қырым татар қайтармасыны ве Рус калинканы ойынына төшеділер. В организации мероприятия приняли участие и администрация школы, и все педагоги нашей школы, все работники школы. Мы рады, что смогли внести лепту свою
празднования такого знаменательного события для Крыма. Хырым Русиянен бірлешкеннің 5 йыллығының шерефіне ярамадыда чешы тедбірлер откерілі. Бөле тедбірлерден Хырым Муэндислік ве педагогика университеті де четте қалмады. Оқуф муэссесінде бір sıra мерасимлер планлаштырылды. Вокал санаты ве дирижерлық факультетінің қырышық хоры репетициялар кечірілі. Оларның огунде муим иштура. Нам выпала такая честь участвовать в праздновании этого юбилея. И наш хор, сводный хор, это женский и смешанный хор нашего отделения, будет участвовать в этих празднествах, будет исполнять 2 гимна. Студенты все заинтересованы, чтобы гимн прозвучал торжественно, величественно, так как соответствует этому жанру. Хрымның көй қожалығы инкишаф етмекте. Визир ижзяретінен Сейтлер районында болынды. Тафсилатлы малюмат бізім левхамызда. А весной клин какой вы посеяли? Весной что-то сеяли? Яровые не сеяли, только зимой у нас. Все возимое, да? Да. 155 гектаров. Незарет вене тижилер чықарылығы эйет илкевелі арпа ве богдай өскенні бақмаға йол алды. Будыр бірінші нетиже. Посев чистый, обработан. Ну, сейчас, через 2 недели будем заходить работать. Нижнегорский район будет лидером в этом году, чувствую. Дай бог. 2019 сенесі Муэссесерінің чоқысы 900 гектар бақша мейданını сачмаға планлаштыралар. Бұл план көстергечлерден 300 гектарға артқачтыр. Идаренің башы қайт еткеніне көре шымдыки вақытта земаневи суарылу системаларының құланған интенсив бақшаларға зиядеже емиет айырмақ керек. Иш зияреті девамында идаренің башы Вешен комментарларының асыравынен таныш олды. Бұл ішінің ilk невбеті 2018 сенесі январь айында башлаған еді. Олар регионда ең бұйық истисалжы олмаған ниет етелер. Шымды есе мевсемге бақмадан бір күнде 500 килогажы азыр мақсулат шығарыла. Боғдайның мақсус чешітні мицели деп адлайлар халық арасында бұна грибница дейлер. 3 тонна Вешен комментарыны өстірмек үшін 35 күнге яқын вақыт керек ола. Просто великолепный, рекомендую. Везир хайт еткеніне көре яқында мантар асыра башлаған фермерлер девлет дестегіні де елде етте білелер. Сегодня 1,5 миллиона не могут получить, а семейная до 3 и выше. Сегодня кооперация очень большая. Те фермеры, которые на протяжении последних 3 лет были фермерами, они сегодня создают кооперативы состава 10 человек, и сумма может быть от 30 до 100 миллионов. Қырымның кой қожалық визирлігі субсидиялар төленеві бойынша весиқалар мартның 19-дан башлап қабул етілежегіні ақта хабер етті. Эльмас Аблакимов, Владислав Кравцов, Милет үшін. Яны Зеландияда бір вақыт içinde 2 жами ве хастаханеге уçum етілді. 49 адам öldürüldü, onlar yaralанған бар. Cinayet bütün musulmanlar için mukaddes olğan konu yüz berdi. Rusiya Müftüler Şurasının ve Rusiya Musulmanları Dini İdaresinin reis muavini Ruşan Abyasov cemilelerde keçirilgen atuvğa karşı fikir bildirdi ve taziyetlerini seslendirdi. Чтобы таких событий не повторялось. Мы об этом молим и просим наших верующих быть бдительными. Мы видим, что сегодня не застраховано нигде. Мы должны призывать всех не поддаваться провокациям и понимать, что ни ислам, ни христианство, ни иудаизм, они никогда не призывают к насилию, наоборот, призывают жить в мире, в согласии. Хырым муфтisi Mirali Ablayev da ucum neticesinde ilah olğan musulmanlarının tuvğanlarına ve yakınlarına taziyeler bildirdi. Хырым Cumhuriyeti Vezirler Şurasının emiri boyunca Tavriда muzeyinde yanı sergi açıldı. O Hırım barının 5 yıllığına bağışlana. Sergi 3 kısmından ibaret. Bu yerde 2014 senesinin abidesinlerinde kullanılgan birçok eksponatlar, Cumhuriyetimizin erişmelerine bağışlangan predmetler ve 5 yıllık vesikalarının video kronikası takdim edilgen. Форма Беркута, которую беркутовцы нам передали сразу же по возвращении в Крым. Это пробитый щит, пробитой пулей щит Беркута. Это разбитая каска Беркута. Это обожженная, сгоревшая форма
униформы Беркута, приехавшие из Киева. Бұл боле севейді кечірілген екінші сергідір, біріншісі тап 2014 сенесі кечірілген еді. Келечекте Таврида музейі Қырым барының бағышланған салон açmaға планлаштырала. Красноперекопск районының воинка көйінде яшаған кішік Аделина ярдымға мұқтач бала. Доғма меркези сыныр системасының құсыры қасталығындан азап чеке. Қызчықпек чекіші ве юрып оламай. Давай, еще сможешь? Давай потихоньку ножку поднимаем выше. Кичик Аделинаның бабасы Рустем Татали қызынен берабер махсус межгулетлер япа. Диккат эсасен аякларға айрыла, қызчық тырышып мердвенден көтеріле. Хочет в садик поскорее пойти, с детками играться. Аделинада меркези сыныр системасының құсыры хасталығы белгіленді. О омырғасында грыжанен доғды. Бұл ал чоқысы хасталықларының себебі олды. Қызчық еріп оламай, чоқысы органларының іші бозуқ. Была коррекция рефлюкса и мочевого пузыря. Также была проведена нейрохирургическая операция по снятию фиксации спинномозгового канала. 5 яшлы Аделина кулер юзлеве фааль қызчық. О яшамақ ве мұстақыл олмақ үшін күреші. Мерахнин арифлеріні ве рақамларыны огрене. Тезде бала бақчасына қатнап башламаға арзу эте. Это кто? Смайлик. Шымды қызчықның ана бабасы евлядыны аяққа қоймаға тырышалар межгулиетлер комплексы бежерілеве массаж япыла. Мы делаем это примерно час, полчаса одну ногу, полчаса вторую. Переворачиваемся на спинку, также делаем полчаса спинку. А потом переходим уже к занятиям. Огде Аделинаны да бірқач амелият ве реабилитация курслары беклей. Керекли тренажерлар ве донатма сатын алынывы ичун ана бабанын парасы етішмей. Первасыз қалмағанлар бұл қорантаға ярдым ете білелер. Реквизитлерінің сіз экранларыңызда көресіңіз. Султания Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Қырым 2020 сенесі кечірілежек әлінің жедвелге алув тедбарыне азырлана. Бұл бұтын Русия севейінде кечірілежек тедбардар бойле эмерні Қырым елбашчысы имзалады. Комиссия тәркібіне визерлер шер ве район мемориетінің елбашчылары ве кувет идарелерінің векиллері кірділер. Қатырлатамыз Қырым Русиянен бірлешкеннен сон әлінің жедвелге алув тедбары бірінші кересі 2014 сенесі кечірілген еді. Оның нәтижелеріне көре Қырым ярамадамыздың әлесі 2 миллион 284 бин адамны тешкіл еті. Ялта шәрі мемориетінің башы Алексей Челпанов халқарабала мерkezini зиярет етті. Көрішів іштірақчылары ішбірлікні келеджегі ақта тариф еттілер. Олар чоқ квартиралары әв құрылып башламаға ниетлеріні десеслендірділер. Көрішівнің нәтижесінде артекнің яны ребері ве мемориетінің башы келеджекте ішбірлік тұтмаға азыр олғанны таздықладылар. Сегодня мы четко понимаем сроки завершения строительно-монтажных работ, и это будет конец апреля. Сегодня мы понимаем, что с 1 мая мы вступаем в стадию сдачи жилого дома в эксплуатацию. Сроки очень сложные, но мы ориентируемся на 1,5-2 месяца. И параллельно вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это правовые основания вселения, и самое главное, это приватизация квартир. Красноперекопск шәрінде бокс бойынша ачық турнир кечірілі. Бұл ярыш Қырым барының 5 жылығына бағышлана. Мұнда Қырым районларындан ве Краснодардан 200-ге яқын спортшы топланды. Яш боксшыларының ұсталықларына қимет кескен арасында мұғыберіміз Султания Истакаева долды. Бірінші ұруш қырмызы көшеде Ахмеджеттен келген спортшы. Мавысында есе Бақчысарайлы боксчы. Рингте кичік оғланлар бұлынғанына бақмадан Эршей Джедди. Ұрышның бірінші саниесінде 13 яшлы Эмир Меджетов өз истидатына көстере ве ғалип чықа. Очень понравился бой. Выполнил указания тренера и победил. Красноперекопск шерінден 12 яшлы спортшы Тимур Умеров бокснен тек бір ел давамында оғраша. Ярышқа ғайретнен азырланды. И жанланды, чөнки тәжірибесі бұйық дегіл. Амма идманчы тарафындан бежірілген доғру иш спортчыға ғалибек етарды. Было тяжело, но благодаря тренеру уже мастерство отточил, могу
дальше уже соревноваться. Халқара класс акемлері көрешулерге адалетлі қимет кестелер ве спортчыларының әрекетлеріне диққатнен көзетелер. Организаторам огромное спасибо за то, что они собрали вокруг себя столько молодых спортсменов. Бои проходят нормально, хорошо. Тәшкилатчылар баллар бойлы турнирлерде тәжірибе топлағанларында еминлер тамамында олар ғалибе қазанмаға огренелер сағлам аят тарзына ве спортқа севгі ашлайлар. Я посмотрел, что количество детей увеличилось уже идти заниматься боксом. И у нас сегодня присутствует очень много команд. Даже, будем говорить, у нас есть вот команда «Своинки» тоже. Мы, не слышали про них, но они привезли более 20 человек на турнир. Это уже о чем-то говорит, что уже и в селах занимаются спортом. Ярышның сонында турнир тәшкил етілуінде желп етілгенлерге Қырым Русинен бірлешуінің 5 еллығы медальлері берілді. Ғалип шыққанлар есе өз шәрлеріні енді Қырым біріншілігінде тақдим етежеклер о кезлеп шәрінде кечежек. Султанис Такаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Біз сізлеріне үркін Қырымның ән актуаль хаберлерінен танышы темасы егер сізна бірде бір меселе ратсызласа яда ичтимаи жетен мұйым ерішмені золса, біздің қызметлерімізге қабер етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіңіз. Бұл нұқтыда яйнымыз сонына еттін әвбетеке Рус тіліндегі хаберлеріні қачырманыз, ақшамлар арат кечсан.